Evo, lijep pozdrav svima. U ovom primjeru ću pokazati kako se oduzimaju binarni brojevi. Pa za početak, malo je komplicirano na onaj način da, kao što smo imali kod zbrajanja, da pamtimo jedinice i slično, jer se malo to drugačije radi i onda bi samo zakompliciralo. Vrlo je lagano kad je 1 minus 0, ili kad je 1 minus 1, ili kad je 0 minus 0. Ali što se događa kad je 0 minus 1? To je malo teže i zato ćemo raditi na onaj način da, primjer, 3 minus 2 jednako 1, da tu stvar pretvorimo u zbrajanje. Znači 3 plus minus 2 jednako je 1. I to ćemo upravo u ovome primjeru i napraviti. Pa, prvi korak, znači dobro, idemo prvo prepisati ovaj broj. 1, 0, 1 ispod drugoga. Krenite uvijek od otraga da vam slučajno jedna znamenka se negdje ne izgubi putem. Prvi korak je dodati 0 koliko nedostaje. Znači dodati 0 ovome drugome broju koliko nedostaje. U redu, dodali smo 2 nule. Znači dodali smo ove 2 nule. Evo podebljat ću malo da se bolje vide. I to je to. To je prvi korak. Drugi korak je tom drugom broju napraviti komplement. Što to znači? Jednostavno nule pretvoriti u jedinice, a jedinice u nule. Pa ćemo dobiti 1, 1, znači pretvaramo nule u jedinice. Jedinice ćemo pretvoriti u nule i opet nule u jedinice. Sljedeća stvar, treći korak je na taj broj koji smo dobili zbrojiti plus 1. Ja pišem ovako jedno ispod drugoga da vam je lakše pratiti korake. Znači na taj drugi dobiveni broj kojim smo okrenuli nule jedinice zbrojimo jedan jednostavni 1. Idemo vidjeti 1 plus 1 je, ako se sjećate, 0, 1 pamtimo. 1 plus 1 su 0, 1 pamtimo. 1 plus 0 su 1. I ovo dalje sve je 0 plus 0, 0 plus 0, 1 plus 0 su 1, 1 plus 0 su 1. To bi bio treći korak. Četvrti korak je na taj dobiveni broj zbrojiti ovaj početni broj. Znači 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. 0 plus 0 su 0, 0 plus 1 su 1, 1 plus 1 su 0 i 1 pamtimo, 1 plus 0 su 1 i plus ovih 1 su 0 i 1 pamtimo, 1 plus 0 su 0, 1 plus 0 su 1, plus 0 su 1, 1 plus 1 su 0 i 1 pamtimo, znači 1 plus 1 su 0, plus 1 su 1, 1 pamtimo i taj 1 koji smo pamtili napišemo samo naprijed, to vrijedi i za zbrajanje. Peti korak je maknuti zadnju jedinicu, znači izostavljamo ovu zadnju jedinicu koja nam se ovdje pojavila. Znači jednostavno ju mičemo van. Zašto? Zato što nam je ta jedinica znak predznaka, to jest onaj, ako se sjećate, onaj minus što smo ga stavili, minus što smo ga pretvorili ovdje. Što smo ga stavili ispred ove dvojke. To nam je taj minus, on nam ne treba i vrlo jednostavno dobijemo sad dalje rješenje, znači jednostavno prepišemo ovaj broj u rješenje. Znači to će nam biti jednako 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 u binarnom brojevnom sustavu. I to je rješenje ovoga zadatka, to jest ovoga oduzimanja.